Apakaitampukan, kadagiti agduduma, apasamak itibiyat. Mang tadrayaw, kan liwliwa, kada kayo patganmi adumdumngan. Paglinglingayan, kabayatan tin kay panagtrabaho, ken panagin inana. Ay nawaw! Naimbag nga oras yo papagayam. Naragsak nga ingkay panagdengdengeg. Kaya't kulaang nga ipakaam mo, ngagmay may salaang to'y channel tayo. Daytoy laang Jovi Almoite, awanen sa Balipay. Ita, sagutan da kayo iti sa balimanen apakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Agpulis ka, lakay. Ay nawaw, saan na nakasapulan ba kayo? Anya asaan akasapulan? Kat no nakarugrugit takawas mo. Kasta tibado, mga pasentraw. Katigtigos ko lang man. Nagdigos ka ngagpaiso. Ngam insublim manen takawas mo. Agpulis ka mo takababain ka dagiti makakita kan ka. Upat nga aldawon aday takawas mo. Awan mati ko nam asuka tamtap no maila ba? Di mo pa'y kahit bakit. Saan ka mabanog nga aglaba? Kan tipid iti sabon kan danong. Ay nalabasa na pa nagtipid tikas ng aramida mo ili. Agpakadakon miling bakit. Malumtong nga agawid Tudumagasak pa iti ayan dananang. Na, talaga nga awan ti denggem asao. Ay nawaw. Apay ngamin, ay apakibiyangam amin. Agraman kaus ko. Pagpari ko tampay bakit. Sa dino tinagapwa, mwili anak ko. Ije sentro nanang. Adati napan ko inaplahin na trabaho. Ay nawaw, nagpasentro ka kasta ti kawas mo anak ko. Ada ka diti parikot iti kaus ko nanang? Kaslapigadan matanta kawas mo anak ko. Ada ayamat agaplay akasta. Tinapatag kat saan anaangot nanang. Nagdigusak mo diti agsama. Kan at least, nakatipid kami nanang. Nagdigos ka, ngam kasta mati kawas mo. Awan mati ko nam ngagpalas ka. Agtip-tipid ka ngagpaisaw, ngam kasta matay tsuraam. Ay nawaw. Di ka di maangot ti bangbanglok nanang. Ay na, pang-aasim manwile. Di mo ibabain ni bakit mau. Ni nanang mik. Agsukat ka tapno malabaan ta nakarugrug itakawis mau. Kaskalaan niya iti kasta alangam anak ko. Anya man ang tipagparikot ang Mari Mileng. Ay, kas iti sigod lang ta amare. Talaga pumudot ti ulok iti day ta awili. Iti anya makagapu Mare. Kasano mo ngamin, di na amo ti agpulos mare. Uray aglang lang nga apigadan ti kaus na, okay lang kan kwa na. Tinapatag kat nakatipid kami kano iti sabon kan danom. Aywan, limabas iti paraangan mi itay Mare. Nakarugrugit nga agpaiso ti bado na. Awan ti serbi ti panagtip-tipid na no aglang langamat nga anya Mare. Ay, iso pa yan ti pagapaan mi no daduma mare. No adda ibagak apaw, nagado arason na. Tipid ka no iti sabon kan danom ti kastingar aramiden na. Ngam, nabasamat ti buok na Mare. Kasla nagdigos mait. Nagdigos nga agpaiso ngam insubli na mo ti kaus na. Ulit-ulitem abagbagaan Mare. At danto siguro pag nakman na. Para iti pagsaya atan na ti bagbagam Mare. Rumara kita mileng. Di mo kutkut yan to t-shirt yan pantalon ko dito ya. Tausarag tumanan no agawid Ay nawaw, talaga ka di nga awan ti planom amang ilaba kadagitang wili. Mabalin pa ang mausar dahi bakit? No sa anak ngagbidot, idi pa'y napalabas alawas aday tatikawis mo. Pagapaan ta ka di man, ti maipapaniti dahi tabanag mileng. Ay talaga apagapaan ta. Tadi mo matam mo ti dumngag. Nagado akawas mo dita. Agdigdigo sakmat Oo, uray manupay adigos ter aramidam. No di mo sukatan ti badom, awan lat amok wili. Basta,
Di mo pa kibibiyangan da ito'y, tay suot ko pa'y kunak manay. Mabalin pa'y ama usar iti manungal daw datoy. Anya? Adala kong a fabric conditioner, Marilisa. Dapay, Mari Mileng. Ikanak man iti do asa siya, Mare. Tay nabanglot itad mo, Itaman pa nga garamat ka iti fabric conditioner, Mare. Una, tayin labak tibado nila kay kumare. Naimbag man tayo manugaw. In timing ko nga adda na panan na. Mayat nga ron ano kasta, Mare. Tapno saan nga aglanglang nga apigadan ti kawis na. Kan, tapno mausar na matlaang ti daddo maakawas na amare. Nagado abado na iti drawer. Mabit lang, Mare, Alaag ti fabric conditioner agat gatangam. Ay nawa, jak makita ti pantalong ken t-shirt ko miling bakay. Sa dino tinangikargaam Di mo ka din nakita ti kawis mo ngagbitbitin iti sampayan, Willie lakay. Ay nawa, saan ka din nga imbagak keng kaadi mo pakibibiyangan ti kawis ko? Saan pa'y anamagaan? Mga lakay iti pagsukatam dita drawer. Adumot ti badom dita. Dayjay nga rod ti kayat ko. Ay, agpakalaing kanto maning ngaming kay. Naa, imbes amaragsakan ka, tanalabaan ti kawis mo. Si kapay laang ti agungot akasta. Ay nawaw. No imbagak ngamin adiyo pakibibiyangan. Diyo pakibibiyangan. Ammom ka de. Kasla kulay ti bugoong ti kulay ti danom anang nilabaak iti kawis mo itay, Willie. Bagoong mo ta sasawang miling. Katun may. Kasla bugoong ti danom ti kinarugit ti kawis mo. Na. Si kapay laang matadaganas ng agungot. Si kalangaroden ti nailabaan. Makistan bayak mampay titi balayo nanang. Ay nawaw. Naimbagman ta na panunot mo tinagsukat iti kawis mawili anak kaw. Una, taging lalaing day ta amiling. Tay takit iti nagapaan mi itaya. Anya? Makaungita ka. Tapakibibiyangan na dagiti kaus ko. Sakbay apim manawak, binilin ko adi na pakibibiyangan ti kaus ko nanang. Amuyo na niya tinaramid na. Napanain laba. Awang kitin to sarak. Di ka pa'y kaagyaman ta inlabana. Ay nananang, mausar ko pa'y kumaday jay akawas. No di mga kanya, di saan kumapay anabanog anaglaba. Na, di ka mabaeng agpag na di tarwara na karugruget ti kawis mau. Ay nananang, tinapatag, tagdigtigusak. Jak amukin ka wilay. Jak magustuhan day ta pa nagrasrasun mo. Umayak man, miling anak ko. Di yumat imbagbag nga umay kayo agpasyar tatang. Awan ko matiplano nga umay. Ngam sobra tinatang kin prutas. Iswa napanurot ko ti umay mangtig anak ko. Ni Willie nga. Napansiguro manen iti ayan ni nanang na tatang. Ay nawaw. At da ka dito sa anyo nagkinawatan anak ko. Nagapa kami itay tatang. Kasano? Iso lang nga roden ti nailabaan. Iso pa'y ti makaungot. Apay ka na. Ti sigud latta nga isyo mi tatang. Di na ammo ti agsukat. Noan niya ti insuot na ita. Isumeten iti manong aldaw. Agdigdigos. Ngam kaslaawan metla ang serserbina Tadi na met ammo ti agsukat. Amuyo ka de tatang. Idili na ba akti kawis na. Kaslabugoong meten tinagbalinan ti danom. Ay. Day taki din anak ko. Hey, siyak pa yun ti mabain kadag iti kalugaran tayo. Taamangan no panunutin da asaan ko nga as-asikaswan nila kay ko, tatang. Rumabieng, miling anak ko. Diya akong mauray ni Willie. Sigurado ang marabyan day jay, tatang. Naupay siguro Ay nawaw, anya kumangay ti pakaupayan na. Kat pagsayaatan na matikas tangar aramidag, tatang. Ibagam tulad taking kuana nga imayak anak ko. Umayak tumanin pumasyar no mawaya anak. Wan, tatang.
Pagsalitaan nyo anasaya at iparikot yo, anak tao. Maala pa'y dayta itinasaya at asalitaan. Mano atawan mo din aparikot mi day tatang. At danto, ti pagnakman nila kay mo. Maamiris nan daw. Aparamit nila ang iti pagsayaatan na. Ti kastangar aramideng. Rabi and Willie, anak ko. Saan ka kadipay nga agawad? Dito ako na mga nanang. Tapno maturo ka kailangan ng agawid na. Mangisupot ka lang ng itisidaan nyo kani bakit mo, anak ko. Aduma tinlutok nga adubaw. Saan nanang? Ay nawaw. Mga anak dito, sakbay nga agawid na. Anya kalakit di mo't nan ayawilay. Saan ka mo't makaaw-awat? Nangalaam mo't ti kasta nga ugalim. Pagsaya atam ti aramidan ni bakit mau nga makaungat ka pa'y laang mat. Ay una yan ay anak ko. Limabas nila kay mo itay mare. Sa bali mo't tantibado na. Napilitan ang nagsukat amare, ta saan ana magaantiin labak abado na. Naimbag man ta saan na nagungat mare. Nagunget kit di apay ka no apakibibiyangak ti usar na. Ay na, uray manupay adigos ti aramiden nila kay mo. No saan naasukatan ti kawis na, awan matlaang mare. Kasta mo ilaang tisang kaibagakan kwa na mare. Ngam kaslaawan mo't mangmangag na. Hay, makapauma. Kitaam, di nan tumanin sukatan ti kawis na anakitam. Makalawas tumanin nga isutibado na. Di nakman kusi-kusilapan akasta si Kawili. Paglisi kay tidalang ko, tagdi ko sakmiling. Nasakit ka di tinakam mo kanyak, Aglisi kay tidalang ko kunak, tada tinapatig ka pa panakita. No, si Kapay lang tinangato ti pride na ita. Panghasim man, tasan akong kumpurmi tilawlawatam dita. Agdi ko saklaang man. Ay katagpalis kan tumulang na magaanan ti inlabak abadong. Aday takaman na kunakon. Kita man takawis mo. Nakarugrugit manen. Nakarugrugit nga. Napangluntukupay. Ang utam. No, Willie aya. Kaslabugoong tumanen ti danong no ilabak takawis mo. Sa dino ti papanam. Ay ring ti bakery tayo si tayo. Agaplayak. Anya? Awan pa yung amin ti awag ti muna nga inaplayak. Isong agaplayak pa iti sa bali. Kasta ti kawis mo amapan? Di ka agsukat? Ay na, Willie, idi pa'y napalabas nga aldaw day takawis mo. Mabalinin da ito'y. Di bali ata nagdigo sakmay. Ay nawaw, hay, jaka mo. Nauma akon amang palpalagipkan ka. Asino nga men tinangibaga apalagipan nak. Ay nawaw. Digos ka adigos, ngam di ka mangarod agsukat. Ay, pauna yan ti kasta, Willie. Pangaasim at di ka manaktak miling. Interview ti papanak. Di mo ko madadailan timod ko. Si kakaditi agaplay, sir. And ma'am. Willie gayam tinaagan mo, sir. High school graduate. Husto akadi. And ma'am. Okay, i-review pa ang application mo. Awagan kan tulat ta. Kaano nga ta, ma'am? Diyak pa'y masigurado no kaano. Awan pa'y nga mintiwayak ita, tada ti daddo malakad ko. Urayat nga rin awag yo, ma'am. Kumusta ti trabaho ngay na playa mo, Willie, anak ko? Saan pa yung mawag tinaplaya ka di sentro na na? Ura di ta bakery. Urahay ka no ti awag da. Makalawas yung tinapalabas. Ngam awan mo ti maawat ko atawag. Apay nga ta. Uray ti daddo mga inaplaya ka di nanang. Awagan da ka kunada. Ngam awan mo. Ay nawaw. Amangan mat no na dismayada, anak ko. Kanya kumangay ti pakatismayanda na na.
Kasta ti kawis mo, no kasta mapan ka agaplay, saan ka day? Wan, Masiguradok nga umanay arasunday ta, tapno madismayadakan ka. Awan ti proper hygiene mo ama ko na anak kaw. nagdigos ako man. Sakbay anapanag iti opisina dan, ana. Wan, nagdigos ka nga agpaisaw. Ngam kita ang mantakawis mo, nakarugrugay. Awan ti sirbina nga agdigdigos ka, no isubli-subli mo ti kawas mo. Pudno ka di tinadamag ko, Mari Mileng? Anya tinadamag mo, Marilisa? Ado ka numat tinaplayan nila kay mo at trabaho. Ngam saan ka numat ang maalala. Diyak mo, Amare. Apay adi mo ang mo, Mare. Saan kami una yan nga agsarsarita, Mare? Naumaak mo dun. Ay nawaw. Day tatipod no, Marilisa. No agkit-kita kami igibalay, kaslaangin-laangan ti tunggal maysa. Saan mi matan apakibibiyangan ter aramidon ti tunggal maysa, Mare. Sa dino tinagapuam na anak ko, Reng? Ay, di ta ka bangibang a barangay, Lisa. Ha? Apay ka din, nana? Napan ko lang sinalodsod no hiring da. Talaga marigatan ni Willie nga agsapol iti trabaho, nana. At na tinaistorya ti gayem ko nga agtrabaho iti bakery ang nag-applyan ni Willie, nana. Anya ti indanon na ken ka, Lisa. Nadismaya ka no ti supervisor da. Idi nakita da nakarugrugit ti kawas ni Willie, nana. Kasanumat nga men. Nakarugrugit ka no ti kawas na idi na pan nag-apply. Saan ka no akas jeti klase ti empleyado akayat da. Nang runa kat bakery kan restaurant ti pag-applyan na, nana. Ay, nawaw. Kunahakon kat. Nadismaya talaga dagiti nag-applyan na. Sa bagay, adama piman punto da, Lisa. Kasapulan ti proper hygiene. Nang rona kat ti pag-applyan na at trabaho, kat adda pa kay naigan na itimakan. Aday bagakan ka, pari Willie. Anya na ita, Marilisa. Nabayagan nga agsapsapol ka iti trabaho, saan ka day? Wan, gam sana mo ito na mapagasatan, Mare. Amok no anya ti aramidem pare. Ay nawaw, anya ngay, Mare. Proper hygiene ti issue ti may saan nag-applyan pare. Nakarugrugit ka no ti kawas mo ang nagpa-interview. Iso ana dismaya ti supervisor da. Agdigdi ko sa mo, Mare. Wan, agdigdigos ka. Ngam di mo masuksukatan ti kawas mo pare. Anya? Dumngag ka ngamin ka ni Mari Miling pare. Sukatan mo ti kawas mo. Di mo urayan nga agla nga abugong tinanom no labaan ni Mari ti kawas mo. Nasaya at mat, tanagawid kan, Willie. Adda na patagapagsaritaan ta. Adda na damag ko may papan kadagiti trabaho nga inaplayam. Kamu kung data bakit? Naibagan ni Marilisa sa kanya. Nasaya at mat nga rod, tapno saan kon nga ulitan. No dimngag ka kumakanyak idi, di saan ka kumaanarigatan nga agsapol iti trabaho. Kamalik na dyan bakit? Kanayon ko nga ibaga at tipid. Kastoy mo ti ibunga na. Ay, syakto pa ya kabalay mo. Masiksikuran ang makakikita iti kawas mo. O di ad-adan ti sabali ang tao. Bakit? Bangirwar ka mga rod iti t-shirt kan pantalong ka. Kasta agsukat ka. Saan anatangkan ti ulom lakay? Saan anasaya at no tipidem mo't unay ti bagim? Ay nawaw, mayat ti kawas mo itaawil ilakay. At ati interview, iti apply ka trabaho bakit? Mayat ano kasta? Barang alaan dakmutan Iti kasta alangam ita. Imposible mat ang ma-reject man ti application mo lakay. Sapay lang ko mga rod bakit? Tama alak mo tayo. Kahit kumatan tagtrabaho. Sigurado da ita. Lalaingam ti sumungbat no interview da ka lakay.
kawas ni Pari Willie alimabas iti paraangan mi itay amari mileng. At the interview na ita, Mare, nag-apply manen iti trabaho. Nasaya at mo no naka-Amerison, Mare. Una, tatalagang awan ti mayat ang mga lakan kwa na, nukas JT itsura na, Mare. Di na amo tagpulos. Nagbutang siguro matlaang Pagyamanakan ka, takinasarita, Marilisa. Awan ti anyaman na, Mare. Tidakas na, kat sinayang nalaang ti bannog na kadagiti mo na nag-applyan na. At least, naka-Amerison, Mare. No saan siguro napasamak ti kasta, ang mga no aging gaita, kat natangken lakta ti ulo na. Mayat ti isam mo Willie lakay. Ang damat lang di trabaho. Bakit? Ay nawaw, mayat man no kasta lakay. Kamodyanan na. Inuray mo pa ilaang ang mapasamak ti kasta lakay. Bakit? Nakamiris ako. Lasday gayay. Saan na maulit? Useless gayam ti panagtipid. No bagimot ti mapaypayan. Una, laglagi pa nga importante ti proper hygiene ama ko na. Wan bakit? Maawatan ka itan. Ala, agpulis ka nga rudan, lakay, tamangantan. Ay, nawaw! Nasaya at ti agimpan wano agtipid. Iso na laang tadi mo kumamat sobraan. Nang runa no bagimatan ti mabaybayan. Laglagi pamlata kumamat, a proper hygiene kat kasapulan iti trabaho man kan uneg ti pagtaengan. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Iniurnos para iti script ni Miss Shawi. Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo. Jovi Almoite. Agyaman kami, itin kay Panang Tarabay. Ay, nawaw! Programa apakay tampukan kadagiti agduduma apasamak itibiyat. Mang dadray aw kan liwliwa kada kayo padganmi adumdumngan. Paglinglingayan kabayatan tin kay panagtrabaho ken panagin inana. Ay, nawaw! Naimbag nga orasyo papagayam. Naragsak nga ingkay panagdengdengeg. Kaya't kulaang nga ipakaam mo, nga agmay may salaang to'y channel tayo. Daytoy laang Jovi Almoite, awanen sa Balipay. Ita, sagutan da kayo iti sa balimanen a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Ni, mayat tiisam mo nga imaya pare Joel. Siyempre pare. Narigat mat no misot latan nga inal daw. Anya nga minti umay mo ibaga pare. Pare, ang mga no kahit mo ti agbar pare. Mapantano rabi. Ay no, awan pa ti sweldo mi pare. Siya kundi makamoy ta arak pare. Ang dati kwartag, si kagid di man. Sustinto nga iti arak mo pare. Nangtid ako na pare friend. Siyak pa iti kunam. Masaya at magkaroon kasta pare. Di mo liwayan ti mangdad. Tapnusan akakaasi dagit anak yaw. Anya nga oras ti robot ta no rabi pare. Alas 7 ti rabi pare. Sige, tagasun na to yung balay ha. Anya tigat mo nga inuman pare friend. Sigang ti makamo pare. Sigamot ti mangilibre. Ay nako, ibagam anya tigat mo pare. Di ka matanagan, tasyak tagbayan. Pare, nakababayin sa amin. Sigagad di mo pare. Anya kumangit ipagbayin na. Tay kalakaan nga araklatan pare. Ura ibaga mga ilibre na.
Adalat tamot tibayin ko, pare. Nakababain. Numakin inagawak ita anak kan asawang, pare. Ah, asawa? Ninida, pare. Ay nawaw, awan kamin kininida, pare. Sustento lang ang itid ko itanak me. Isungag pili ka lang itikat mo. Di ka matanagan. At napagbayad ko, pare. Manang niti, gumatak man. Anya tigatangam, Joel. Ikanak man iti orange. Tayo nakaref. Nahang-over kan samot manan. Gagangay na. Nagbara kami gani pare friend ni Darabi. Inom manan, tinagdiritsuan ti swildom. O matitad duma paggastusak. Inikam ka din iti kwarta ni Marinida. Ti sustento dagiti anak yaw, intad maon. Ay kat naitid ko naman ang lete. Tas taya, di mo liwliwayan ti sustento dagiti anak yo Katuan man. Kanayon nakmut amang iawat iti kwarta kadakwada. Anya ti panagkita mo kanya kaya. Irresponsable. Ay, saan ba't akastading ko? Palagip lang dayjay. Mabit lang, taalaag ti soft drinks sagat gatangam. Imay ni Joel dito'y tersenak itay Marinida. Ah, anya ti ginatang na ngay marilate. Arak samot manayin. Soft drinks, mare. Nahang-over, tanagbarda kano ka ni kumpari na nga Efren idirabi Nagbarmanayin. Kat awan pa iti inyawat na mat agastusan dagiti anak na. Uray panggatas la kuma. Di ko na kanya ka nang tadkan ka, mare. Awan, uray piso kuma mare. Anya? Idi na palabas, 500 tinted na. Makabulan dayjay mare. Ay, kurang dayta, mare. Kat no nagngina tigatas ita. No arak ken pulutan adu ti kwarta na pagpalastog na mare. Ngam no sustintaw dagiti anak na ay awan mare. Imut at talaga, imutan na ti pamilya na. Igatag mo iti masapsapol dagiti ubing nida. Ay nawaw, 500 lang manin ti awat mo. Di ka nagreklamo. Ay nawaw, duwa ti anak mo Joel. Panagkunam ka di, kat umanay ta 500. Gatas pailaan kat kurangan dayta. Agtipid ka nga na. Di ka agin babak nang. Uray anya klase ti panagtipid ti aramida. No kurang ti awat mo ay awan latta Joel. Apay ngamin adigag trabaho. Asino ti mga sikaso kadagiti ubeng nagtrabaho Dayta inumanen nga men ti impang pangrunam. Nagpalastog ka siguro manan kadagiti gagayim mo. Iso 500 lang tinaytid mo kanyak. Awan ti bibiyang mo no aginumak. Apay, asawa kaya. Labayagan ang nagsinatan nida. Iso di mo pakibiyangan na gitararamida. Kukwaklat ti 500. No di mo kayat. San laag? Anya? Mano nga itinted ni Joel kang kanida anak ka. Awan nanang. Nagpalastog dayjay ti gayim na. Iso na ibusa dagos ti kwarta na. Anya? Dayta mo ti paglaingan dayta a tao. Siga, kunagin babak nang iti sangwanan ti kumpare na. Angam di na mo ngaron maited ti masapsapol dagiti anak na. Ay, nagrigat ti kasta. Imbis sa pagtinulungan nyo a suportaran dagiti duwang anak yaw. Sana nakasapulan na na. Anusak lang ang tigtrabaho. Awan tinamnamaak iti dayjay a Joel. Amangan kit din no, at dati amom amabalin na pagtrabahuan, marilete. Ay nawaw, desidido ka kadingag trabaho, Marinida. Uwan mare. Tsakon namnamaan ti itid dayjay a Joel. Ulbud la unay mare. Anya nga tano, ag-online selling kalaangan, mare. Ay, kasano na ita mare? Ag-resell ka iti online, mare. Isuro ka. Mamangan mo't no narigat day ta mare. Ay, nalakalaang, mare.
May mayatan ti kastoy nga ramidam. Tapno saanan amasapol nga ibatim dagiti ubing mo, mare. Ay, sige. Isurum to, mare. No kasanaw, taipadas ko man. Nawin, mare. Mangisagana ka lang iti basit apo unam. Uray 5,000 no iso, mare. Manang Leti, sa nga pulo man abuti ti arak. Ananom ti sa nga pulo abuti ti arak, Joel. Ay nawaw, inuman mi Imbis apaggatas dagiti ubing mo. Ay naman ang Leti, mangirwar ka kidain. Agururay na kiti kumparit. Di ka matanagan, saan kong utangan? Ti panaginom mon samat ti priority, Joel. Na, Kaasi ni Marinida no kasta. Uray nagsina kayo, tulungam latamat amang padakkel kadagiti anak yo. nangamong mutan Ay nawaw. Ada ti kwartam nga ipalpalastog mo, ngam kaasimat dagiti anak mo. Anya ang klase ti kapanunutan dayta? Irwar mo kidain, ti arak agagatagag. Mangirwar ka mo lagi ti karni ti baboy, kan bangos. Sagtatalo kilo, tapno ada ti pulutan mi Agasam man day tang arak pare Joel. Agamat lang ti ginatang ko pulutan tayo pare friend. Ay nawaw, nagadong na pare. Inikam kumapay aninida mo ti sustinto na kita nakyaw. Nalpasen. Namindwa anang tidaking kuha na itaabulan. Ay mayat ano kasta pare. Tapno saan da nga ibaga nga inom mula ang ti kwartam. Awan ti pare ko no may papaniti da ita sustento pare. Ayun kaya, tiniksam ka ti dagiti ko kumpare ta pare friend. Makaumayda nga ta. Win! Umayda ka no, inton madamdama pare. Nasapo pa'y gawin. No kasta nga ron, agluto ta ni tipulutan pare. Tapno rugyan tan ti agsyat, pangururayan ta kanakwada. Iterwar ti paglutuan ta pare. Na, apa yan pare? Ang mga no at dati may baga ni nanang. Irwar ko lang ti paglutuan tayo. O sige. Mabalinan na ito. Tinapatag, makaluto tayo pare. Ay, kauna pare. Tayo talaga ayaw. Marilete, simangput ka di ti order ko. Ay, wan. Kay deliver da itay, Marinida. Agyaman ako unay, Maray. Ay, sapay nagdagsan da ito'y, Mare. Ang mga nusan mo ang mabagkat. Ay, nawaw. Ay, gudwaan ta, Maray. No kasta nga ron. Masapul alukatan ta, Mare. Wan, okay laang kanyak, Maray. Tapno makapangrugi akmutan. Naimbaglaan nga dati may gatang ko iti masapsapol dagiti ubeng. Irresponsable mo't nga minti amada. Di mo makarik na. Aywan, gimatang ni Joel iti arak ken pulutan dito'y tersenak itay, Mare. Ay, taday tati paglaingan na, Mare. Kunamlan asino mo't abak nang iti sangwanan dagiti kumpari na. Makitam day ta. Aggastos iti dakkel no inom ken pulutan. Ngem no para kadagiti anak na ay sakiten na pay nga iyawat ti 500, Maray. Talaga gayam nga awanan bibiyang nakada kayo, Mare. Maray. Uray 5 aduleng. Awan maited na. Maturugan, anak. Rabien. Muna kay latan ang maturog. Ay, nawaw. Kabailam ka di pa'y tagtrabaho. Saan ka naman now? Ay, maanusan ananang. Maipus man ng tigatas dagiti ubeng. Kat manulaang tinapaglakwa. Tulungan ka garudan. Ay, saan nanang. Agina na kayo kit din. Nabannog kayo anangas asikaso kadagiti apo ko yaw. Dinakpakadanagan takabailak da ito'y nanang. Ipakita kiti dayjay a Joel a kabaila ka padakkelan dagiti anak may nga uray awan tulong na. Iti ayan yun samat man ang tinangipanan ni Joel. Iti mano abuti nga arak aginatang na dito'y tersenak idi napalabas alawas. Wan, manang litay. Nag-iinom kami agkukumpare. Aming nga arak ang pulutan, ni pare Joel tinagkastos. Makitam day tangar aramidan day siya tao. Oh,
Apay ka ni manang liti. Naglaing agpalastog. Ha? No arak ken pulutan yo, adda ti kwartana. Ngam no gatas ken masapsapul dagiti anak na, awan kwartana. Ay nawaw. Ti kunan ni pare Joel ka. Mangmangtad ka numay. Ulbod da dya tao. Ibaga na lang day tatap no agpalastog kada kayo akumpari na. Ngam tipod no ket irresponsable nga ama. Mangtad no maminsan, ngam 500 lang iti makabulan. Ita, saanin amang mangtad. Iso animari ni dati mangar aramid iti pamuspusan. Tapno laeng masuportaran na dagiti anak da. Anya? Nagpatinggala ang iti sao day jay a Joel, efren ading ko. Day tala agpalpalastog ti ammo na. Hagasem ngay, ulbudan na kayo pa'y. Unay kan pare Joel. Ay nawaw. Anyat kaya't mo sawan pare friend. Ti kulam kata kami ka. Ik kami ti kwarta ni Nida. Ngam sa magam pare. Di mo magamay ka na ti sustento na kita anak mo. Asino mo tinakadamaga iti dayta pare friend. At dati nang itanong kanyak. Ay nawaw. Mangmangtidak mo ta pare. Ay sus pare. Dakis tagpalpalas to pare. Saan agpalpalastog pare? Pudno, ti bagpagak. Sakpa yung ti bumain pare. Libre ka libre ti arak ang pulutan. Tagayam. Kasi dakitan anak mo. Ay. San anasaya ti kas tagalad ti ama pare. Aminado ak ama nang inumak. Ngam awan pa'y mat ti sustwento ak nga anak ko pare. Ngam sika. At dantan anak mo. Ngam di mo magama sustwentuan. Pare, Nalaing kang agulbot pare. Agpapalastog ka pa'y. Ay sus pare. Baliwam di kas tangaramid mo kaday. sa dino tayan dayta anida nanang. Nagpasentraw, Joel. Kanya nga oras ti panagawid na. Jak masigurado, tadi na maimbaga, na panalaang indeliver dagiti order na. Sumreg ka, tapno makita mo dagiti anak yaw. Saanan? Ninida ti kahit ko makasarita. Ay nawaw, napudot sa ti ulam. Wana, tasyak pa'y laang mating babay na kadagiti kumparek. Kasano ngayon babain da ka iti kumparim ako nam? Inistorya na, asa anak amang mangtit iti sustento. Anya, kasano ko ma, kat saan mat nga agsarsarita da Efren kanida? Diyo ammo ti aramid ti anak yaw na Paula. Sakit din ti babay na. Ay nawaw! Anya ti araramidom dito'y balay si ka Joel. Awanan kay ti bain. Siyak pa'y laang mo ti babayin mo kadagiti kumparek. Ay nawaw! Di ka man agpabaso la kasta? Istoryahan ka no asa anak amang mangtit iti sustento. Nay. Saan ko nga ramit ti kasta Joel? Di ka agpapabasol tawan ti ammom? Asino ko matidaduma amang istorya ti kasday? Amok akayat nak nga ibabay nida. Ay, salud-sudom iti kumparem no asino tinangis istorya ken kwa na. Saan aday ta agpapabasol ka kasta? Sa maysa, no maamuan ti kumparem, anya kumangay ti pagsakitan tinakem mo? Kasta unay ti bain ko na amom laang. Anya kumangay ti pagbainam ket pudnumet? Kaano lang idinaudi anang ted kay ti sustinto? Adda gitin inted mo iday, ngam apay umanay aya ti 500 mark? Ti ibagam kit day. Di ka makontento. Agsardan ka man si ka Joel! Sa anak lang nga rode na di maudawat iti kwarta ken ka? Ha! Umay nakpay laeng met gulwan akasta? Dito'y pay balay mi amis mo? Wana, tabiyag ko matigulgulwang. Na! Naglaing ka nga agpalastog! Oh. Ngam no si ka ti maril tok ha! Nasakit gayam tinakam mo! Ay, talaga day ta Joel nanang. Siyak pay laeng met kit diti pabasolon nan. Ay, nasaktan siguro ah. Anya matin sausawang ti kumpari na kenkwana. Ha? Anya kumangay ti pagsakitan tinakam na ket pudnumet nanang. Amangan no napabainan. Iso akas na ti reaksyon na anak ko. Ha? Gunggo na ah. Isumot laeng mo ti mga aramid iti pakaibabainan na. Sa bagay ah. Bareng makaamihiris to anak ko. No, amo na nanang. Namuna mo't nga aklo nang ti kamali na.
Bad trip kan sama, Joel. Marurudak launay ti dayta ni Ida manang leti. Ay nawaw. Iti anya makagapaw. Agasam ngay, taimbabay na kadagiti kumpare. Istoryaan na asaan ang amang mangted iti sustento. Sakit din ti pinagsasawa ni pare friend iti kasda. Siyak tinagistorya iti kumparem saan animari nida. Ah, anya? Dayta tipod no. No kasta? Si kagayam tinang dadaal kanyak manang leti. Amom kasi no anya ti imbaga dayta friend kanya. Nagkakasakit dagiti balikas na itay. Kaslawan matan tinairanutan na kanyak. Nasaktan ka, tapod no, timbaganakin ka. Ay, nawaw. Sakbay nga agpalastog ka kadagiti kumparem. Siguradwam, asaan ka nga agkurkurang kadagiti anak mo, Joel. Narigat ti kasta. No arak ken pulutan, ado ti kwartam. Ngem no sustento ti saritaan, uray 5 aduleng, agparigat ka mangirwar. Agbalin ka kit di kumamot nga ulidan nga amaa. Uray nagsina kayo ka ni Marinida. Laglagi pa nga dalata responsibilidad mo kadagiti anak yo. Amukon manang, saanin ang masapol nga ulit-ulitam. Ammom Joel, dagita nga aramidam amis mo ti pakay baba inam. No siyak ti sika, bumawi ka kadagiti anak yo ka ni Marinida. Uston tinom. No adda kwartam, igatang mukit di iti masapsapol dagiti anak yo. Di mo kumaimutan ti pamilyam. Sakbay ang mangilibre ka iti arak ken pulutan, siguraduhan pa'y akompleto ti masapsapol ti pamilya. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Iniurnos para iti script ni Miss Shawi. Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo. Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay. Ay nawaw! Programa apakay tampukan kadagiti agduduma apasamak itibiyat. Mang dadrayaw kan liwliwa kada kayo pagganmi adumdumngan. Paglinglingayan kabayatan tin kay panagtrabaho ken panagin inana. Ay nawaw! Naimbag nga orasyo papagayam. Naragsak nga ingkay panagdengdengeg. Kaya't kulaang nga ipakaam mo, nga agmay may salaang to'y channel tayo. Daytoy laang Jovi Almoite, awanen sa Balipay. Ita, sagutan da kayo iti sa balimanen a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Ay nawaw, apay analiday ka nagawid bakit? Kumusta ti meeting yun dyan pagadalan? Ay, marigatan ti anak ta, Dodong. Marigatan. Anyat ka't mo asawon bakit? Adda bagsak na. Anya? Kitaam ti card na alak eh. Ha? Ay, marigatan iti English kun math ti anak ta. Kasan anong pasamak ti kasta? Kat aramidin mo't amin ti anak ka dagiti assignment na. Talaga siguro pima na di na maawatan ti daduma nga adalun da. Saan mo't asadot ama ko na di anak ta? Ay, lakay. Anya nga tano, mga latalaengen iti tutor na. Ha? Tutor? Wan, tapno, ada mangisuro iti anak ta. Bareng ada pagbaliwan na Uray Sabado laeng no iso. Tinapatag, ada maadal ti anak ta. Dodong lakay. Ada nakasaritak at tutor ti anak ta. Mangrugi inton umay a Sabado. Manungay ti singir na. Siya kung ti makaamo nga gastos. Sana bale, taadamot ti masusweldo, uray kaskasano. Ay nawaw, sana mabalin bakit? Pag tinulungan ta, ata para mo't iti anak ta.
Okay. Si kang ruti makaamo. Pagsaritaan tanto inton malam lakay. Nalaing mat siguro ti inalamat tutor bakit? Siyempre, alakay. Nalaing ni Rebecca. Kabailan na nga isuro ti anak ta. Anusan ta ti aggastos para iti anak ta lakay. Well, bakit? Para iti pagsayaatan ni Mia. Anya ti ko na ti tutor ti anak ta nga eh. Nag-text mo't itay. Nakabiyahe ka nun. Nasayaat mo ti nga rin nukas na bakit? Sa anak mo ngamin ang nalaing iti English ken mat. Awan, ti maisuro kita anak ka. Isu nga rod anangala ta iti tutor tapno saan to amarigatan. No data ti mangisuro ay amang ano sa bali pa iti maisuro ta ken kuana. Sa pay komplikado mo't day ta subject. Anyat amutang ngay di talakay. Huwag nga rin bakit? Mas basatin niya iti anak ta libro. Kaya talaga adyak maawatan ti daduma. Nakitak mo't day jay. Diyak maawatan ti daduma. Sana kaskarin na ti agsuro. No agsurat kun agbasa ay mabalin siguro. Hanggang no kakasta atapik ay narigat lakay. May mayat no expert ti mangisuro. Tapno makaadal ti anak ta. Nakitam day jay Fidel lakay. Chay, Ada ti babae mapan iti ayan dadudong. Si Ripem iti about. Dekate. anya. Agawa Anya ko matibibiyang tayo dita. Saan nga ta? Babae ni Dudong Dayay lakay. Ay, nawaw. Babae mo ta sasawang. Saan laang man anam na minsan ang nakitak day ta babae lakay. Tunggal Sabado mapandita. Awan nga binimida di ta balay da. Tauray Sabado kat adda trabaho da. Ne, at damit ti iniggaban na apapapil bakit? Ang mga no, dalaang tinapate, ngar aramidin na dita. Ay, babae na laki di day ta Ay, nawaw. Nang rugi ka din ang nagisuro ti tutor ti anak mo, Marimida. Wen mare, inuray ko asim mangpet sakbay apim manawak iti balay. Mayat metlaang no ada tutor na mare. Dinapatag kat kabailan nyo bayadan. Wen na mare, maikarigatan, ta kaasi nga min jay anak ko. Di na maawatan ti daduma nga isurusuro ka no di maestrana. Saan nga min ngagpapada dagiti umbing mare? Adda dagiti napartak ang makaadal. Adamot dagiti saan. No daduma, masapul nga ulit-ulitan tapno maawatan da. Ay, wen nga rod mare. Kasapulan ti atidog a pasensya ko nada. Ay, no kabisadok laeng kumata Ingles, kas kadamat, ay siya kun ati mangisuro iti anak ko. Ang, saan mo't ngamin mare, taon ay siya. Diyak maawatan ti daduma. Gagangay na mare. Narigat nga agpaiso ti mangisuro no uray sikak at di mo mat maawatan. May mayatlat ta na mga laka iti tutor mare. Ay, wen mare. Nagastos ang agpaisaw ang maanusan para itinasaya at amasakbayan ti ubeng, mare. Ay nawaw, ming-ming-mingan niyo mati tutor da Marimida nanang. Nakaumay ka mo dito'y balay. Gina anak ko. Ay katuan ata kailiw kayo nanang. Kumaarim ni Mida. San ka day? Ay nawaw, nabayagan nga agayam kami nanang. Apay ka di aya? Ibagam ken kuana nga adda ti mapmapan. A babae iti ayandano kasta nga adda ti trabaho na. Nakitak! Adda ti sabali a babae anapan iti ayanda iti Sabado. Babae? Way! Panagkunakot kabit nila kay na dayjay. Napudaw kay. Natayag ken short hair. Nalaad anak ko. Nagkamali kayo nanang. Ang mga no ti tutor ti anak da Marimida ti nakita yo. Tutor! Wan, adda nga min tutor ti anak da Marimida nanang. Tunggal Sabado kat mapan iti ayan da mare.
Anya day ta, tutor. Ay, tutor as in susweldoan da mangisuro iti anak da, nanang. Ay, nawaw. At dagayam kasta, anak ka. Adda, nanang. Isu ano adda makitkita yo, di yo ikan adagus iti kay papanan. Kabit nga ibagbagayo dita. Kasanuno adda makangag. Makabasol kay manan adi na oras. Kunaktumit ngaming king Cavite. Saan a babae ni Dudong tinakitam iti paraangan da? Tutor kanugayam, Fidel, lakay. Makitam da ita, ngan-nganin makabasol ka bakit? Doa pa ya masakol lamang hala da pa'y iti tutor. Kamabalin mo nga isuro dalatan ti anak da. Nagpakalaing ka ba, Day? Kasta ko mati inaramid da, no ammo dalaang bakit? Sa doon da kiday amang isuraw iti anak da. Day tatipudnaw. Sigurado nga darason, no apay akayat da timang tangdan iti mangisuro iti anak da bakit? Sa mga may nakasapulan ti tutor, lakay. Agad adal mo ti anak da, sanaya. Apay pailaang amangala da iti tutor. Ay na, saan may nga minakas karina ti agisuraw, no di mo ammo ti isursuraw? Kitaam ni Gina nga anak ta. Awan ti tutor na iday. Angam kitaamay, ha? Nalaing ti anak ta, lakay. Ay na, saan nga agpapada dagiti ubing? No, anya ko mating nagtumaad na ngay. Ti iba kit di dagita nga gasawa, kit agin babak nang da, ken sadot da, mangisuro iti anak da, isuakas ta. Adamo gayam ti tutorial, Mayda. Ay, ada na Betty. Ada ti suswelduan mi kanila kay ko. Apay, masadot kayaw amang isuro iti anak yaw. Uwinaw, agim babak nang kayo laeng. Ay nawaw. Sana kasta nana. Kayat milaeng ti mangala iti tutor. Ta saan mo't analaka ti mangisuro ngamin. No, agsurat ka nagbasa, mabalin pa nga isuro mi. Ngam no, komplikado at topic, narigatan nana. Na, kunak man no, wagis eskwela ti anak yaw. Wan mat nana. Mulagayam. Apay laang nga magala kayo iti tutor. Makaadal tumulaang mag-iji pagadalan. Marigatan iji pagadalan nana. Masapul maidoble-doble ken kwa na. Kitaam ni Gina nga anak me. Awan ti tutor na iday. Ang nalaing mag. Nakapagturpaus iti panagadal na. Nana Betty, saan nga agpapada dagiti uping? Adda dagiti nalaka ang makaawat, adamot dagiti saan? Ay nawaw! Ikalintigan na pailaang gamin. Ti bagayo kiday, kinasadot yu day ta. Anya? Anya ti may imbaga rita, Betty. May da bakit? Ti maipapan iti tutor ti anak talakay. Ipabida naman ni Mary Gina nga anak na. Ta nakapagturpos ka no nga uray awan ti tutor na. Ay nawaw. Nagpakalaing marin rita bakit? Apay kano anangalata iti tutor. Sigun ken kwa na, saanin kanwa kasapulan. Kasano asa nakasapulan? Kat no nalaka ang makaadal ti anak ta iti dayta tutor na. Saan to akaasi ti pagadalan? Tadamot din ta muna. Dayta nga ruti sana maawatan ni Nana Betty lakay. Saan akas ka rin ti agisuro? Ken saan nga agpapada dagiti ubing? Adda ti fast learner ako nada. Adamot ti saan? Iso akasapulan nga agad just tayo. So man naumot din na ta, bakit? Di namot amo ti lawlawatin na. Si kakit dimit lakay. Kapod numit, bakit na kasta ti ugali na? Agpakalaing launay. No saan ta ka sa pulan? Apay kumapay laang agpaswildo ta. Ay po, common sense kumamot nila. Kasta bakit? Ay na, ni Nana Betty pa iti kunam lakay.
Kasla awan ti common sense na dayjay. Kumusta ka, Marimida? Ay, nasaya at mo't Mari Gina. Oh my ka. Agkapita pa'y Mari. Ay, nawaw. Ay, nagbanglo ti kapiyo, Mare. Intid man ti kabsat ko, Mare. Ay, Mare, anya nga yung tigagaram? Ay, awan matkit di, Mare. Kaya't kala nga pa kumustaan. Kumusta matan ti tutor ni Mia nga anak mo? Mayat mo't Mare. Ininot ang makaad-adal di ubeng. Ay, mayat mat ang arod no kasta. Tapno worth it mat ati gastos yo, Mare. Ay, wun. Amom ka di. Naimay ni Nana Betty dito'y balay idi na palabas sa lawas, Mare. Anya ti maimbaga ni Nanang, Mare. Ay, no apay ka no, amasapol ang mangala kami iti tutor para ti anak mi. Kat mabalin ka numot nga isuro mi. Ay, nawaw. Dahil takat tijak kayat ka ni Nanang. Di na maawatan ti kunada asaan nga agpapada ti panakaawat dagiti ubeng. Agpakalaing launay manan. Sa dino ti ayan ni Nanang, tatang. Nakikaruba manin Gina anak ko. Ay, nawang. Day ta at tutor samat manan tis istoryahan na ijay. Amumutin ni nanang mo. Agpakalaing launay. Sumanaungkat no daduma. Di na ammo ti lawlawatan na. Uray kamali ti ammo na sigilat na. Dayta nga raw, anak ko. Magiramraman dayta nga inam. Sa dino ti nagturungan na, tatang, tamapan ko sukunan. Nagpalaod ka di no nagpadaya. Di talaog, tinakita ka nagturungan na anak ko. Ay, hapon ni Nanang. Ipilit na noan niya ti ammo na. Di na ammo nga uso ti tutor itapanawan. Papan mo nga ragsukunan, anak ko. Un, tatang, mapan ko sukunan. Tama nga noan niya manantis istoryahan na ijay. Ay, nya laki din na ito at Gina, aya. Huray lay, guyod nak iti nagtugawa kita. Ay na, un ata di kay matumakder, Nanang. Kita, amadama, ti pa nag-istorya may. Saan mo't nga ron apagsayaan ti pagsarsaritaan yo, Nanang? Nistorya lang may ti may papan iti tutor na mida, kumarem. Day tala ka na yun ti sangkay bagayo, Nanang. Anya nga ti reaksyon dagiti kumari yo anang istoryaan yo. Ay, diya ka mo agtatalnada mo lang. Kaya't asawan day ta, saan da nga interesado iti istoryaan yo, Nanang? Kunaktumat ngamin kada kayo. Saan nga agpapada dagiti ubing? Adda dagiti nagagat, ngam narigat ang makaawat. Slow learner ama ko na. Iso akasapulan dati tutor, Nanang. No ide, kaawang matikas nga. Ay, agsardan kayon. Agpakalain kay man launay ako nakon. Oh, apay matakas dyan ti panagsasaom ka damari mida, Nanang. Ay, nawaw. Advice laang dayjay. Hindi pa'y napalabas sa lawas dayjay Advice asasawan niyo? Inbagak laang matada iti kaunggak, anak ko. Puno may asaan na kasapulan ti tutor. Kas kumakin ka. Awang mo ti tutor mo. Ang kita nakapagturpos ka mo, Gina, anak ko. Anya ti bibiyang tayo ayan, no kayat damari mida ti mangala iti tutor, Nanang. Adda ka din nasakit abakrang yo? Awang mo kidi No kasta nga rod, mapan ka ti ayan damida. Agpasensya kayo. Awang mo tinadag sinabasol ko kinkwana. In marmaritis yung tupay, ida iti kukumarim, Nanang. Siyak pa yan ti agbain ka ni Marimida iti kastangar aramida niyo. Agpakalain kayo launay ngamin. Naliday ka mo, biti bakit? Sino mo nga iti maragsakan no kastoy lang. Nagsakit nga ta itirik na lakay. Agasam,
Pinagsasawanak ni Gina nga anak taytay. Basol mo mo ilaing. Nagpakalaing kanto, magamay. Pudno mo nga main lakay. Kasapulan na yati tutor. Nag-enroll mo jay ubeng iti panagadal na. Lawaw. Di ka agpatangkan bakit? Ang mga numangagdeta ni Gina at ang agurahan na kamalay. Kit inton sumaruno. Dumagkano at dati maibaga niya. Sana na tayo pili mo tamam? Mala, wunan lakay. Noan niya man ti aramidon damida kin dudong para iti anak da. Awanan ti bibiyang mo ijay. Amuda tar aramidon da. San amasapul apakibiyangam ida. Nalawag ka day. Bete bakay. Dudong, at ka din ni Meda. Adalampitin na pananana na Betty. Apay ko nga. At dalaang kumakayat ko nga ibagakin ko na. Ay nawaw. Numay papanday tayo ti tutor tanak minana. Awanan ti bibiyang mo dyan. San mo't asika ti mang pasusweldo? Saan akas ta, Dudong? Amom nana. San nga agpapada dagiti ubeng? Nagasat ka ano fast learner dagiti anak mo? Kwa. Namiris ko, unti bidtut ko, Dodong na kong. Kayat ko ang makasaritan ni bakit mo iti personal. Ni, Nana Betty, anya ti raramidin nyo dito'y balay? Kayat ka kumamakasarita iti personal, Meda. Ay, numay papan iti tutor ti anak mi. Pumanaw kayo langin, Nana. Diyak kayat ti makiapa kada kayo. Kayat ko lang iti agkid daw iti pamakawan nakaw. Ay nawaw. Saan kun nga ipilit ti amok? Siya mo ngagpaisaw ti kamalay. Pasensya kayo na anak kong. Husto ti kunayo. Saan ngagpapada dagiti ubeng? Ay kat nasaya at mo't naka-Ameris kayo, Nana. Sungagkid-kid dawak iti pamakawan yo, nakong. Nangrunakin ka. Tasika ti pinagsasawak idi na minsan. Kamalik dayjay, nakong. Nana Betty, napakawan kayon ng pangaasiyo. Di yun ulitin ti inaramid yo. Sardengan nyo mutlaeng ti mangimarmarites kada kami. Tano saan? Ay, makanggag kayo kanyak. Ay, uwan, Meda na kong saanan. Saanan ang maulit ti kasjay. Di mo rumbang apakibyangan dagiti banag asaan met arumbang apakibyangan. Tikit di bukod mo apagsayaatan ti tutukam. Tapno awan to ti pakaibabainam. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa apakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Iniurnos para iti script ni Miss Shawi. Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo, Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay. Apakay tampukan, kadagiti agduduma, apasamak itibiyat. Mang dadrayaw, kan liwliwa, kada kayo patgan mi adumdumngan. Paglinglingayan, kabayatan tin kay panagtrabaho, ken panagin inana. Ay nawaw! Nga oras yo papagayam. Naragsak nga ingkay panagdengdengeg. Kaya't kulaang nga ipakaam mo, nga agmay may salaang to'y channel tayo.
Daytoy laang Jovi Almoite, awanen sa Balipay. Ita, sagutan da kayo iti sabali manen a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! An-anom tinsupot mo anatang nunoy anak ka. Itad ko kada pare Junior, nanang. Ay nawaw, mangted ka, ket adda kwarta dagijay anak ka. Pulno nga dati kwartada na nanang. Ngamti ko na ni pare Junior kanya. Naimimas ka numot itid ko. Sa may sa, tayo iti umuna abunga timulak anatang nanang. Ti kayat ko, ket maramanan tinasingat agayim ko. Sapay la ko bang arod tamagustuan dat itid mo anak ka. Sigurado dahi tananang. Amok ni pare Junior. Saan ana arti dahi jay? Kanin na latta. Uraan niya titid ko. Anyang aminin tigagaram pare nunong. Umay ko kumaitad ti basit anateng pare Junior. Fresh dag ito pare. Kapapit ko lang ita daw. Ay nawaw. Agyaman ang launay pare nunong. Agyaman ang launay. Tama lagip na nga ika. Una, tadumat ng tinay tultulong mo kanyak pare. Kaya't ko ti bumawi keng ka, oray ti simple awagas lang. Unggaya. At dating luto ni bakat asinigang pare. Mangan ka ba ya? Ha? Ay saan pare? Kababain mo. Awan ti agaway, no saan ka mangan pare? Mga anak man lang pare. Tapno awan ti maibagbagam. Kanayon mo't pi man namang taninunoy itinateng, Junior lakay. Di ka pala naruam malubakit. Ka, tunggal agapit ti gayem ko, ka adalata ka na ti maramanan tayo, ang bunga ti mula na. Ngam kasla nakababain, lakay. Ay, talaga man nagparabor tayo bakit. Sipod pa yun. Kahit na kano ama subalitan dagiti tulong ko keng kuana. Ay, kasapay la ko ma. Taag na na yun tinasaya at alin nang ganyo iti gayam mo, lakay. Awan ti makunakyan kwa na. Tauray no kas ti kasasaad na ket makitak. Ar-aramidin na mo ti kabailan na. Tapno maiparik na napatag kakin kwa na. Banag ang maapisyal ko launay bakal. Paray, kahit mo ka ditag, bits tayaw. On ti budget mi, pare Junior. Siya akong ti makamaw, paray. Siya ti makamaw ni ti magastos. Di mo manan ibaga ang mabaing ka. Tas siya ti nagboluntaryong aggastos, pare. Kaano nga ron, pare? Inton umayalunis, pare. Ito kung umuwi lang dananabibang. Tapno, makalang apdamay titi angin iti baybay. O sige nga ron, pare. Sigurado ang maragsakan dahil dyan. Ibagak tumag kinibagak ko. Tanayunan na ti bajay para iti makan, pare. Awanan ti agbabak out, Un, pare. Sige, takasaritak to ni nanang. Nayunam ti bajay para iti kanan tayo. Malaw bakal. Sumurot ka di danonoy kan nanabebang iti outing tayo, lakay. Bakal. Nakasarita kong tigayim ka. Imanugok mo tal. Ay, kamayat nga rod ano kasta. The more, the merrier ako nada. Bakal. Amumutal. No sa dino tayang ka. Isumit tayo ni bispring ka. Ya, lagi di ma-enjoy ti bakasyon tayo. No saan ko ang katwa ti bispring ko bakal. Naibagak mo tingin ka no apa. Wala, sipod pa'y idi kat ni pari nonoy ti kanayon nga adda dita para ken ka. Isu ngamin ti pangibagbagaam kadagiti sakit tinakam mo. Iti ragsak man kan iti liday. Uray ti kalukwan kat da kayo ti agkuy-kuyog. Ay nawa, memorize mo mutang bakal. Wala, tay sumuta ka na yung ti ibagam, lakay. Nanang, kahit mo ka dito agbits. Ay nawaw, agbitch pay laang ket ngan nga ni awan ti maysa ang tayaw nunoy anak ka. Libre dahi dyan, nanang. Libre. Wen, ilibre ti bisprin ko. Nung sumurot tayo, uray piso, awan ti gastusin tayo, nanang. Ay, malagaya manak ka. Ay, sumurot ta.
Kaya't kumati makalangab iti angin ti baybay anak kaw. Mala, isagana yung arudin ti swimsuit yun, nanang. Ah. Italaang man na makapag-beach tayo. Nagawid kayo matgaya man Marimalo. Kumusta nga iti beach experience yo? Wen mare, duwa nga aldaw milaang ijay. Naragsak mare. Sayang, saan ka ngamin anak ka umay? Si Murot Gayam, danana bebang? Wen, tainimbita ti asawak ni Nonoy a best friend na. Amumot, saan ama pagsina dagijay ngagkayam? Iso, dala ka na yun ti agkuy-kuyog no kastangad da papananda. Day tangarod kat mare. Saan da ama umay ti tunggal maysa? Talaga anak atag titunggal may isa kadakwada, mare. Makapasar. Nailaw anak alang isugal iti kakaiso na kwartak. Nas ka na makapanunot ak iti wagas. Tapno maisubli ti kwartak ang amak kanyak. Itay pa'y adi ka matagtaga, ray nunoy anak kaw. Ada ka di parikot mau? Okay ka lang, nanang. Sigurado ka kaday. Nanang, mapanak man ni Jaya Enda Pare Junior. Anya ngay ti aramida mi jay. Adala ang tinapatig ngay bakit ikumparik, nanang. Pang-asyo, saan kay nga agaliwak sa di tarwar? Adda ka diti masapol mo, pare nunong. Pare, ang mga nota ti extra kwartam dita. Ay nawaw, anong ti kwarta, pare? Kuwang amin, pare. Ninanang ko. Ha? Anyat na pasama kininanang mo, pare? At dati rikrik na na, pare. Naipat-check up mo ka din. Nalpasin, pare. At damot lang tinresito ti doktor nga agas kong gwara. Iso na lang ta, kumkumpurmimot ti sapsapulan na amakan, pare. Anya? Parikot ko, pare. Dawan mo ti pangalaki ti igatang ko. Sapay nagngingi na dagiti kayat na akanan. Mano ti kasapulan, pare? Ikang ka? Sika, pare, no. Mano ti ka ba ulam nga itad? Sige. Mang tidak iti 10,000. Ibagam kinananabibang tagpembagwan. Ay na. Thank you, pare, Ay na. Pagyamanak launay, pare. Apay, anon ti kumparem ti kwarta lakay. Igatang na ka na iti kanan ni nanabibang malo. Iso amang tidak iti 10,000. Pang-agas na ti dagtuma. Ay nawaw, ala ano ngay ni Nana Bebang? Masakit ka no. Kung kumpormi ti sapsapulan na amakan bagay. Anya? Sapay nagngingi na ka no, mag. Ala, kaasimot ni Nana Bebang ang arod. Super ah. Barang agimbag at agos bagay. Tapnosan ang magastusan ti kumpare. At ati ginatang kwalityon para kang gananang. Ay nawa. Litsyon mga agpaiso ti inyawid mau nunoy anak kaw. Indiskartsak deta nanang. Mala, manggaw kay tinapoy tamangan tayo. Ay, mabit man laan. Nagalaam iti inggatang mo iti litsyon. Ay na, di yun sa rutsurin no sa dino nanang. Di kay madanagan. Sana nagtao di ti takaw dahi tamakan. Ay, siguraduam la, nunoy. Tibilin ko nanang. No awan tinapatig nga aramidan nyo ijeruar. Di kay agaliwaksay. Liklikan nyo pala ang ti makikaarubot na nakababain. Awan matyam mo kadakas ngay narabid kaw. Awan, gumda kayo ti target dagiti chismosa nanang. No awan ti aramidan nyo. Maturog kay gede. Nalawag. Anya? Ne, anyat aramidan nyo di tiruar nanang. Unak mat adi kay rumrumwar. Kaya't kulaag mati agsagad anak kaw. Siya ti mangituloy tita. Ay nawaw. Ay, saan ka amaw-awatan nunoy? Sa dino tinagapwa maya. Apay anagsapa ti panagawid mau. Di talang nanang. Agtungpal kay latan iti bagbagak tapno awan ti parikot. Ay saan akon akomportable ti kastoy ang mapaspasama ka. Iti anya ko maaga pong agkulungak.
Agsakit ak tuki day no kasta ti aramida kanak kaw. Awanin ti adwa sa unanang. Alalala, sumrek kay kit din. Wunan! Saan ang masapol nga iguyod na? Ay nawaw! Umayak man, maritan niya. Anya tigatangam, nonoy? Ada ka dito ila ko makarne, mare. Karni ti baboy lang tinabate. Mabalin ang mautang pa ilaan. Ay nawaw. Italaang man na gumatang kay ti Tersena? Utang pa'y pare. Alamat na, mare. Masakit nga mininanang ko. Agsapsapul iti sabaw, mare. Masakit ni Nana Bebang kunam? Uwan, mare. Isungag kulkulong ija balay mi. Sige, ikan ka ng bayada madagos, ah? Uwan, mare. Agyaman ako rin, mare. No saan la para ka ni Nana Bebang? Saan ka kumapautangan? Nanang, marabyanak nga gawid ita. Sa dino ti papanamaya, nonoy anak ko. Saan naman bali na mamuan ni nanang ti sikreto ko? Di ka ba't sumungbat? Sa dino ti papanam kunak. Ijay sentro, nanang. Adalang ti mapan ko sa rungkaran. Kadwam ka day ti best friend mau. Siyak lang, nanang. Saan ko akaduan ni Pari Junior? Ay nawaw. Itaman pa'y asaan kay nga agkuy-kuyog iti best friend mau anak ko. Una, tabi siyak, nanang. Adumot ti pakakumikuman na jay gayim ko. Tibilin ko manan Di kay agaliwak say di tarwar. San amasapul arumwar kayo. Tadamot yung tinaluto ama si dananang. Karni ti baboy day jay. Babalin ka di ti maki-standby, tanya balasang kaw. Ha? Oh, payakas na naklat ka nakakita kanyak. Da kayo ka di day, tanana bebang? Uno, tagtagainip ko. Ay, anay ko, kung naklakit din no al-alya ti makitkitak nana. Siyak day tao, ibalasang kaw. Payakas tamat ng ti reaksyon mo nakakita kanyak. Napigsa kayo matgayam, nana. Agasam, tanakadanon kayo pa dito'y tersenak at medyo adayo ti balayo. Na, kat sigod mat. Apay ka day, wanana. Ti istorya ni Nunoy, idi may imutang dito'y tersenak kat masakit kayo kano. Anya, awan ba ti mariknak ang nasakit iti bakrang kaw tanya? No kasta, nagulbod gayam day dya anunoy. Ibagayo, tao may nabayadan ti utang na nana. Inulbudan nakpay kit de. Mano alawasen, asang imay ni kumparem anunoy dito'y balay, lakay. Ang mga nubisi lang na jay. Malo bakit? Ala, kumusta mo't nga ta ni Nana Bebang? Dahita ti santay nga mo bakit? Saan mo ngayon imay ti kumpare? Tapa kumustahan tayo kuman ni Nana Bibang. Lang ti silpon na. Ay, anya nga tano, mapanak iti ayan dalakay. Mapan kuman kumustaan ni Nana Bebang? Ha? Ay wala May mayat manan bakit? Tapno makitam ni Nana iti personal. Pare Nonoy! Nana Bebang! Umayak man! Sobrang ka, malaw. Ay, nasaya at mo, tanaimbagan kayo, Nana Bebang. Adain ko aprutas para kada kayo, Nana. Ay, nawaw. Naimbagan. Wine, madi ka numutirik na yo, kung ni Nonoy, idi may ijay balay. Iso nga inik ka nila kay iti 10,000. No, sa anak nga agbidot, talo alawas ang tinapalabas, Nana. Inik kan ni Junior ni Nunoy iti kwarta? Wen, Nana, tanging inain ka no amakan, tisapsapulan nyo. Naasyan nila kay, iso anang tudlatan Ay, naglokon day dyan, Nunoy. Sa anak mata masakit. Apay matakas na ti ibagbaga na day dyan taaw.
Isumat lagayam aparitan na karumwar. Oh, kumusta da pare nunoy kinanabibang? Bakit? Inulbudan na ka, ti best friend mo, lakay. Ay nawa, saan ka mawatan bakit? No usaran na nga ta, iti 10,000 nga inted mo kinkwana. San mo't gaya mamasakit ni Nana Bebang, lakay? Ah, anya? Wun, day tatipod no. Nakasarita ka mismo ni Nana Bebang. Ay, Iso akasaritam day jay akong parem. Uri si ka best friend na, ululbudan na kamot gayam. naglukon da ita pare nunoy. Na, wala ka man nung nakaturog kayo nanang. Sa day no tinaggapwam katrabien si Kanonoy. Di talaeng nanang. Imay ti asawa ni Junior ana sigad agayem mo itay. Ni Malo? Ay nawaw, anda ka di pa'y daduma nga asawa ni Junior? Kanya ti may naimbaga nanang. Imay nakpinakumustaan taimbagam kanumat kanakwada ang masakitak. Ano kasta? Wan! Itamat laang, masiguradok anay baga ni Malukan ni Junior ti kalukwan nga inaramid mau. No nangus-usaram iti kwarta nga inted na ka nagrason ka pa'y masakita. Nagloko ka nonoy. Maray, agsarita taman. Pare Junior, sorry. Nagulbudak keng ka. Sorry nga talaga. San anasayati kasi nga naramid mong? Kasanulangan no pud na nagsakit ni Nana Bibang. Pare, kamalik day jay. Saanin na maulit? Talaga saan tasan ka nga ikan iti libre. Bayadam lang ti kwarta nga inted ko keng ka. Manyama nga taati ng usaram. Pare, gusto ngamin. Naaba ka kiti sugal. Ay nawaw. Iso, maglagayam anang bayag asan ka nga imay di balay. Busy ka maggayam iti kasusugal mau. Pare, saanin na maulit? Promise. Bayadam nga ti kwarta nga sinayang mo iti kasusugal mo, pare. Saanin na libre day di, pare? Libre ko ma. No saan nga inulburan, pare. Ngam insugal mo lang, mate. Iso nga ipambahay ko king ka na. Pare, awan tikas ko ita. Naabak amin. Nailaw anak ka talaga iti dayit asugal, pare. No kasta nga rod, sumurot ka niya, pare. At dati parami ko king ka. Tapno maikwits ti utang mo. Lakay, kaasimot ni kumparem. Nabambanog samot ten. Itay pa'y nga agkabkabiti, sapay nakapudpudot. Basol na mga nga bakit? Sino nga min tinangibagang agsayang iti kuranta? Inraman na pa ikit din ni Nana Bibang iti kalukwan na. Ay, sa bagay Saan nga agnakam tigayim mo, no saan maikan iti leksyon. Abangan kit din ulitin naman ti agulbud ken kalakay. Gusto ka bakit? Uray na sigal agayim ko ni Nunoy. Saan ko akanunungan taramit na? Uray inted ko lang na kwarta. Saan ama iparbang ama pa na isugsugal puma? Una, iso bagbagaam, lakay. Amok ni Nunoy bakit? Saan ama upay day jay no amuna abasol na? Pare Junior. Salpasen, pare. Birigaw. Witsta na, pare. Awanan ti utang ko ken ka. 5,000 lang ti bawas taang. Balit dapat ti 5,000 nga utang mo ka na, pare. Ikas mo, tinabatay. Pare, amumaten. Naabakak nga road. Awan tikas ko ita. Ay, saan ko na parikot na ita, pare? Noon lapay ti paramid mo. Ano sa nga ramidanan, pare? No apay nga may nga inturid mo, tinagsugal. Anyat amom no, linuko da kay jay. Bale, pare. Sana na maulit. Amok kita. Doble ti banno gamarikrik na kita. Tanasayang lang ti kwartang intrab-trabawak, pare. Ay na, pare. No saan ka lang nga bisprin? Ay na. Ang mga no nakaraman kan kanya. Pare, napakawan na ka din. Wag, napakawan ka. Basta itrabahuam ti utang mo kanya nga nabatay. San kun nga ilibre? Tama nga no agruam ka. Yung di mo ulitin ti kasya.
Di mo urayan ang madadahal ti panagtalag ko kang kaparay. Tamangan no makalipat ak delikado. Oh, wan pare. Promise. Saan na maulit? Nailaw anak lang nga talaga, pare. Ay, nawaw! Liklikam ti anyaman abisyo. Di ka agulbod ken di ka agaramid iti kalukwan. Tapno saan ang madadaal ti panagtalakdakin ka. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Iniurnos para iti script ni Miss Shawi. Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo. Jovi Almoite. Agyaman kami, itin kay Panang Tarabay.